چندگی است که کنج ندارد. به خاطر چی؟ در اون زمان که در اون دور همین اسب و عربه بسیار زیاد بودن و استفاده برده میشدن، وقتی گشتن برای همین عربه این کنج دیوار چی؟ خلل نمیرسون. برای همین اینا در همین عصرهای اگر 12 در همین خواجه مشهد شهرتوز هم در همین ساختمان‌ها رو اگر ببینید، همین خشتو همین ارکیتکتور ساختمانیشون همین خیلی همین طرز بله ساخته شده است. در نقشه ما همین ارکئولوژهای باستانشناسا برای وسیع کردن خودتون میدونین که در یک سرد قریب 46 سال کار کردن، بعد و موفقیت‌ها رسیدن. همه یادگاری تاریخی سالهای خیلی زیاد طلب میکنند، چون که کار ارکئولوژی کاری نیست که با تراکتور و با اکسکاواتور و دیگر اینو فقط میبینی که شاتکه قطعی نوک کارچه قطعی هر یک بازیافت پیدا میشوه، باید احتیاطکارانه اون بازیافت باید ما از زمین درونی خوب یا از تگ زمین همونا برداشته گیریم و معرفی کنیم به مردم تاجیکستان و مردمی که با وطن ما همچون توریسم میبینن و همچون سیاح میبینن، چون که اونا دونن که زمینی تاجیکستان عزیز ما هم خیلی قدیمه است و یادگاری خیلی قدیمه رو در بر میگیره. استاد عزیز عذر زیاد، همین نوار دا همین یک بار دیگه پیدایش همین چه از کدام عصر و چه سرچشمه میگیره و کنیم؟ سرچشمه گرفتن این بازیافتا در حقیقتا ما ارتیفاکت به زبان روسی اون چیزی که به دست آدمی ساخته شده است، اگر همون چیزها ارتیفاکت‌ها رو ما اگر پیدا کنیم که به کدام دور منسوبند، در اینجا ما قسمتی چیزایی را یافتیم که دورای پیش از اسلامی است، دورای خوشانیان است و بازیافت‌های از درون همین قشلاق پیدا کردیم که دوره یونان و باختر است. از اینجا معلوم میشد که شهرها نه تنها یک تمدن و یک وقت را در بر میگیرند، اینا از دوره یونان و باختر سر کرده تا دوره سامانیان تا چنگیزخان، در اینجا نقطه هایی که ما پیدا کردیم یا ارتفاکت هایی پیدا کردیم به همون دوره منسوب است. اون چیزایی که شما میبینید در دوره های خیلی قدیم، در دوره خیلی قدیم خود امروز ما با کلمه یا به زبان روسی شکاتور میگیم، ببینید که همین گچ است. گچ ببینید چقدر غوص است. وقتی که ما پیدا کردیم همین دیوارها را ببینید، گچ قطعی ساخته شده است، مستحکمتر از اون ساختمانایی که امروز ما استفاده میبریم با علیبستر. ببینید در 800 سال پیش 1000 سال پیش این محصولات ساختمانی استفاده برده میشد و در ساختمان اینا کار برده میشدند. این جایی که شما میبینید دروازه ما حساب کردیم، این دروازه شهر است. این خاک اگر گرفته شود مثال ببینید در اونجا با دروازه پیدا شد. از اینجا استفاده بردن همین موضعی که شما میبینید هم سالهایی که در همون دور ساخته شدن اگر مثل دروازه استفاده برده شدن، پس از اینها را با برقرار کردن در دوره بعد عرب، استیلای عرب یا استیلای چنگیز، با اینها با رول‌های دیگر چی را بازی کردن که ساختمان‌ها رو ما می‌بینیم. ببینید پایه ستون‌های ساختمان چقدر غفص هستند. اینا ستون‌های هستن که اینا گنبد دارند. اونجا خاکای چپه شده است، ببینید خشتا مثل گنبد غلیده شده است. اینا از اینجا معلوم میشه که این ساختمان‌ها گنبد شکل بودن، در دوره خودشون برای مردم خدمت کردند. در این جایی که شما میبینید اینجا ما وقتی بعدی کوفته یافتن ببینید که در هر شهر تو این زمانه ما چی در ایروپورتامون چی داریم، سرحدامون چی داریم، گمرک داریم که مثال کی میباید به قید گرفته میشد. این شهرهای قدیمی هم از دسته همین کچونیکو چیزی که ما میگیم که همین مردم کوچی که ضبط میشد ویران میشد، در همین شهرشون خودشون هم اینا ببینید در اینجا همون آدم شخصی که در اینجا شهردار بود تعیین کرده میشد یا نفری در اینجا میمونده که در شهر کی وارد میشد، همون نفری که بیگانه بودن یا که به حکم در همون دوره هم جاسوسی همون دوره هم به همون وقتا بود که اومده در شهر در اومده. در فیلم های تاریخی اگر شما تماشا کنید بسیار به همین رول های همون نفرایی که در شهر چکل وارد میشوند چه کارا را انجام میدن، اینجا همین شخصی که میاد همین وارد شدگی هر آدم میشناخت کی وارد شد، چه آدم‌ها در شهر وارد شدند. بعد اینجا نقطه های روی ابریشم هم بسیار استفاده برده شده. در وقتی روی ابریشم مردمی که روی ابریشم کار میکردن، سفر میکردن، تجارت میکردن، این شهرها جایهای چی بود؟ جایهای اقامتی و جای دمگیری و جای فروختن آن مالایی که در اشتر و دیگر چیزایی که نو بار کرده می آوردن در این شهرها وارد شده، مالای خودشون رو سودا میکردن. پس از اینجا اون چیزایی که برای مملکت خودشون، دولت خودشون در اونجا در کار از اینجا بار کرده میبردن. از یک چیز ما باید فراموش نکنیم که خوتالان بسیار یک دولت قدیم است
ва аз ҷиҳати истеҳсолотам нисбат ба сияни хитой, чунки аз худи китобҳо мо шинос шудем, агар фақат як абрешим аз хитой меомад ворид мешуд дар хуталон, аз ин ҷо 8 намуд тиҷораткоро боз борҳоро ба мисоли пахта, пашм, уштур, оинаҳои биринҷӣ, шер ва дигар намуди истеҳсолот шудаги аз давраи хутала онҳо гирифта чӣ кор мекарданд? Ба давлатҳои худ мебурданд. Аз ин ҷо пас маълум мешавад ки давлати қадимии мо давлати бохтар, давлати хеле бузург буд, давлати пойдор буд. Агар бузурги давлати бохтар, тараққиёти давлати бохтар, маданияти давлати бохтар баланд намешуд, юнониҳо ин ҷо ҳеҷ вақт намеомаданд. юнон ҳамин шаҳрҳоро агар китобҳоро агар хонда бошем мебинем, шаҳрҳое ки тараққӣ карда мешаванд аз тарафи кӯчиҳо, аз тарафи дигар чиҳо забт карда, ишғол карда, он чизҳои боигарии давлате чӣ кор мекунанд? Яғмоб мебаранд, шаҳрҳоро месӯзанд. ин аст дар таърих ҳамаи мо маълум аст. ин шаҳрҳо ҳам чӣ хеле ки имрӯз мо мебинем дар ҳолати валангоранд, фақат хиштаи ҳамун замонаро мебинем. ин шаҳрҳо чандин ҷангҳоро диданд, чанд ки аз дасти истилои арабо, аз дасти Чингиз, аз дасти юнониҳо, ино ҳама ба харобазор шуданд ва қисмати он чизҳое ки маданияте ки аз ӯ тараф оварда шуд дар тахти сангин дар ноҳияи Қободиён мо мебинем ки сохтмонҳо ки аввал бо поксаи хиштин буданд, боз бо сангҳо, чӣ хеле ки аз архитектураи давраи юнониҳои бохтар мебинем, ду маданият якҷоя шуда бо як маданияти бузургро чӣ кор карданд? Ташкил доданд. ҳозир агар ба шарте ки ӯ заминое ки агар дар давраи шӯравӣ тақсим намекарданд, як қариб аз 10 баробар аз ҳулбу калон буд. ба хотире ки дар ин ҷо аз тарафи археологҳо тангҳое пайдо карданд ки дар он ҷо бо ҳаруфоти арабӣ навистагӣ буд вахш. Вахш ин храм окса чӣ хеле ки тахти сангин мегем, вахш ё оқсо ино худои об дар назар, номи худои об аст. бибинед ки вақте ки шаҳрҳои зуртарин тараққӣ карда фақат метавонистанд ки манедни двор бо забони русӣ мегем, ҷои тангабарорӣ, ино шаҳрҳои бузург буданд ки ино ҳамин хел манедни дворҳо ё ки ҷои танга сика задан доштанд. аз ин маълум мешавад ки ин шаҳрҳо хеле шаҳрҳои калон буданд, нуфузи хеле ҳам зиёд доштанд. вале имрӯз мебинед ки хай он қадар қуввате ки мо бостоншиносо дорем, ҳаракат мекунем, кор мекунем, нагуфта намонад. як чизе вақте ки мо ин қадар меҳнат мекунем, бояд аз тарафи ҷамоат, аз тарафи ҳукумати ноҳия бояд инҳо ҳифз карда шавад, пӯшонид болопӯш карда шавад. дар натиҷаи борони зиёд, дар натиҷаи боридани барф инҳо бояд муҳофизат шаванд. агар муҳофизат нашаванд, мо бостоншиносо як ҳуқуқи дигар дорем. мо бо забони русӣ консерватсия мегем. вақте ки кандем омӯхтем, бояд чӣ кор кунем? таги хок кунем. агар мо таги хок кунем, шумо чиро мебинем? шумо ма агар 100 сол агар дар ин ҷама шумо афсона гӯем, мегӯем ки ин мумкин ки вақте ки ба чашм инсон мебинаду ба даст медорад, мегирад, ин ҳиссиёти дигар дорад. устод ҳаминҷаро ба филм Золи зар ҳам бо чӣ мекунанд? ҳаминҷа бошад. Золи зар ино гуфтаҳои мардуми асотирӣ ҳастанд. мардумҳо ҳамин вақте ки даҳам ба даҳам мебиёяд ки мегӯянд инҷа қалаи Золи зар буд. би қалаи Золи зар дар Фархорам ҳаст, қалаи Золи зар дар Дарвоз ҳам аст, қалаи Золи зар дар Афғонистон ҳам аст, қалаи Золи зар дар Файзобод ҳам аст. номҳо ино кӯчиш карда рафтан мегиранд, чунки Қарабураи Ҷиликул, Қарабура ин қаҳрамони афсонавӣ як уштури қазоқӣ аст ки Қарабура ном карда. ин бураш яъне Қарабура як шутури сиёҳи ҷингиламӯй гуфтанӣ ки бо ҳамин дар ҳамин бо ҳамин шутур дар чандин ҷангҳо рафта иштирок карда. вақте ки шутураш мебара, шутураш мегӯяд ки ҳамин хел чӣ хеле ҳамин даф киде ки мисли як ҳамин муқаддас бошад. барои ҳамин ин муқаддасот даҳан ба даҳан меравад. имом Зайналобидини Ҷиликул шумо гуфтагитон, ҳеҷ вақт имом Зайналобидин бачами Ҳасан ҳусейн ино ягон вақт дар инҷа набуданд. ба ҳамин хотир бисёр чизҳо аз даҳан ба даҳан нақл ба нақл мегзарад. инҷа Золи зарам ба хотири чӣ мегуфтанд? ба хотире ки ҳамин қадамо қалъаҳо ки ба ҳамино ёд мешуданд, ино ин қалъаи Лағмон аст. шумо агар дар китобҳо дар адабиётҳо хонда бошед бисёр, инҷо ба қисми зиёди одамо мегуфтанд ки ма китоби ҳаминҷаро ба номи ҳаливар навишта шудаги кардагим, дидагим, таҳқиқот карда бурдагим. Лағмон ин ба давраи агар
чингизхон агар мансуб кунем, чингизхон омода бошаду дар инҷо забт карда гирифта бошад, лак монд, значит 100,000 аскар монд. Леки лак монд. леки аз он ақидое ки ман мекунам, дурусттараш мардуме ки дар вилояти лағмони Афғонистон зиндагонӣ мекунанд, се чиз мардуморо аз шаҳр ба дигар шаҳрҳо мекӯчонад. Ин се чиз чи аст? Якум, ҷангҳои хонумонсузе ки то ба нуқтаи охир шаҳрро чӣ кор мекунад? Месӯзонад, харобазор мекунад. Ин мардум дигар ҷой намеёбад, аз золимӣ ино кӯч мебанданд, ягон ҷои дигарро ватан мегиранд, як ҷои дигарро обод мегиранд. Якум. Дуюмаш, ин масъалаш масъалаи хушксолиш. Агар ҳамун маконе ки хушксолӣ шаванд, мардум ки дигар ягон чизе ёфта натонанд, кишт кор наканд, мардум маҷбур мешаванд ки кӯч банданд. Сеюмаш ин вабои аср мегим. се агар бибинем ки ҳамин соли ҳамин ковид ба кадом дунёро дар ларза овард, ҳама ҷо баста шуд, ҳамаи мо ҳис кардем мардумо чӣ қадар мусибат кашиданд. Дар ҳамун замонам агар аз давраи Абуали ибн Сино агар шумо филмҳоро тамошо карда бошед, шаҳри Бухорода вабо мебиёяд, чӣ хел мекунад мардум як шаҳрда Исфанд дуд метанд, як шаҳри дигарда мардуми дигар баромада кӯч баста чӣ кор мекунанд? Мегурезанд. Ин се қисм мардума метавонад ки аз шаҳр ба шаҳр дарбадар кунад. Яке ҷанги хонумонсуз, дигар хушкисолӣ, сеюм вабои аср ки метавонад мардумро аз ҷо ба ҷо бурда бошад. Неки нишонаҳои инҷо мо пайдо кардем, ин на аз вабои аср аст, ин на аз хушксолӣ аст. Ин ягона ҷангҳои Чингизхон аст ки дар инҷо ин чизҳоро зада вайрон карда, валонгор карда. Мо қисмати ин сангҳоеро мебинед шумо, ҳамин сангҳо агар дар чизо дида бошед манҷақ меган ки мазут ҳам дар онҷо пур мекунад, аловам мепартоянд шаҳрро дар мегирад. ҳамин хел сангҳои калон хати чӣ кор мекунанд? Мезананд, шаҳрро деворо мегарданд. то ин сангҳо ҳамун ролои ҳамун манҷақҳоро бозӣ мекунанд ки манҷақҳо дар инҷо ҷанг кардагиянд, ҳамин шаҳрҳоро хароб кардагиянд. Не ки аз як чиз хурсанд ҳастам ки имрӯз ҷавонони мо бо дастгирии муҳтарам ҷаноби олӣ Имомалӣ Раҳмон бинед ки чӣ қадар мактабҳои ҳозири замон, вақт ки дар тамоми чизҳо сохта шудааст. Осорхонаҳои ҳозири замон, маркази тандурустиҳои ҳозири замон, мактабҳои ҳозири замон. Вақте ки муҳтарам ҷаноби олӣ ин қадар дилсӯзӣ ба мардуми худ дорад, бояд ҷавонон дучанд не якчанд зиёд бояд дастгирӣ кунанд ва илмра асос карда, дастгирӣ карда илмро биомӯзанд. бахши ҳамин бостоншиносӣ агар гӯям ки хеле кам аст, хато намекунам. Бостоншинос дар ҳамин чизи худамон ҳозир аз ҷавонон хеле кам ҳамин шавқу равғат доранд. ба ҳамин хотир мо тайёр ҳастем институти таърих бостоншиносӣ мардумшиносӣ ба номи Академияи Аҳмади Дониш, ҳам аспирантура, ҳам магистратура тайёр аст. ҷавононе ки илми ҳамин бостоншиносиро ҳосил кардан мегиранд, мо дастгирӣ мекунем. марҳамат, ҳар нафаре ки ҳамин бостоншинос хостан мешавад, институти таърих бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониш назди Академияи Миллии илмии ҷумҳурии Тоҷикистон тайёр аст шуморо қабул кунад. устод бахшиш зиёд ному фамилиятон я бор дига мегуфтем барои мудири шӯъбаи бостоншиносӣ назди Академияи илмҳои Миллии илмии ҷумҳурии Тоҷикистон Нуруддин Сайфуллоев, омӯзади илмҳои таърих. ма визит кардам метавонам.